Thang ni phai sirkep ani kang samapor difu manja towar khironielong ahir ingtangrak cruiser scooty kachetong. AS09 AC3894 cruiser scooty akimi an number avelang ang bong kachetong ajok inut ahir ingtangrak areng ahu kisu. Areng kiso bang phupan pangthek konthek pura. Lumbajang Youth Development Committee ahin pen pherangke amai kangni non kewang ji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Aprang Jongsi Lumbajang constituency angkang kachingthur amonang klem pipe pulote ingtangring kachisong pedoji pusi pherangke amai long pen LYDC amai phu dhonrong phar ahin pen pachinipon Niphai sirkep thang suring koira hini arni Diffusten Kirdap Hotel along Lumbajang Youth Development Committee ahin pen Pherangke amai ingni ponsi Lumbajang constituency ke parlo Mijung Langkaijan disama Langmili ahawar aparman kaching thurji aphan aphong pinpur alop piat aphida kilang ke pangkre puthak ningduglo pusi LYDC amai phuben pachinipon Son sinon Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Aprang Jongsi kaching thur amotowar kijunalang ringwell warengawar sai Lumbajang arisui jangaphan ang parta kaprek ason amo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kitom Autonomous ST Parliament MP Horan Singh Be Difu Chris Sirkep LC MLA Bida Singh Ingleng Local MSC Roton Teron Atum Jong Sinangklem Pipe Pulote Ingtangkring kecesong asai deng ponji Lapente Jong si kecesong ponahut kupini kasik sak dokok pulote Amethang atum si adai cien nangji pusi Lumbajang Youth Development Committee amai pudhonrong pharben pachinipon Nang pipe tuar lang me nang pipe pulote non kewang ji la election ke nitum kasi song la ang kasi nitum intur ponji puyang dak Lumbajang angkang hawar an khang sami asi kita tang MLA ho sami nitum CM Tuliram Ronghang Dr. Sir alang kini yeda ang rong atop anu an sami tuar nang pipo lang nang pipo pu rong so tumhan ma rong so rong atumhan lamchak chi pichot ke chok chi akam kem thai hai akam kem pin pen alang le tu lamchak chi pichot ti non jhok ta me tu thaidam long le la non langam ta me ninalu ma son di langkaya ma son mijung ma son langmili son di sama nomor 2 nomor 1 son ke kopisi do lam ti ni tu nada kecil leng atuar anta itu pikosto kidam tang hota me MLA hota me Bida Singh Ingleng ke hailo bolote tuar ki ik wan po lang nang pipo lang me nang pipo me nang pipo lang nang pipo pusi ichik chakka ta tuar kami itu thekdam long le pen ateng lan non ki lesenon ke banji lang kami election ke le non as election ke le yu hot ke nitum la LYDC song hen pen ke nitum ke atau anu same tuar lang me pilap nang po pipelang po te nitum langsung se kasi sonya dengke nitum mo nitum nang pulong ri MDC pono EM pono CM pono MLA pono ma MP pono nitum nang puri mo nitum nang sesong de mo nitum nang pu de mo nitum nang ton de mo nitum nang mi pinang kai de puri nang puri nasi non 15 din ma 10 din ma 5 din ang bom nitum inghongji lale penene po te mo nitum han puri nitum barbar dolo nitum kangho nitum pimpur alo tami CM Tuliram Ronghang sar gumhan tami pida polo tami anu jawar bede ajoi ni alangun ke difu pen dampo Guwahati pen Delhi dampo la cholo VIP agre chithapo nitum da riso jang ma da Lumbajang arada phan ke nang pangnu ko meti asila sombo te nitum tami bhutta jogna ateng nasi mo kewang jilan itu mana puri itu mana pude mo itu mana tondet pun itu mana puri itu tane nasi itu ke nasi sompo nasi election aprang lang me tua school nang piserak nang po lala nang pipe polote mo itu mana ecet tame itu mana ning oiri nasi itu Lumbajang Youth Development Committee CM pun MP pun MLA pun tame itu mana dai nang piri dai nang enong le itu mana mo nasi song dat polote mula hello Karbi Bhakti Tantras ahin pen cepatir pipongsi ingdeng krisi ningkan isek hempu karjo ajai mek mesen pen pechun pon
kedamtang surihini rakri sia ningkan pen ningkan isek hempu karcho amai karbi bhakti tantra sahin pen cepatir piponsi nang talon bom wang bomsi pining thang thang nipai sirkep surihini ra engkoi rehinian ke ingdeng kri si am nang plenglo sonsi alang litum pen akemangke karbi akhai anim rokom karbi alam aki pindeng sumpot hai hui katini pon pede jia phansi matha pon puta karbi bhakti tantra kardom bang thi ambika tok bipi karbi bhakti tantras amai pu diuri rongpi anparta bhakti tantras ke koi abang pu tumpen pherang ke thingno nang pachini dun news desk report PK news koson ma ase ilitum ke tam dihir ko an mal antan ilitum ke sop la hem pu pen dei pedap adap o dei pedap arni non tanang kipi non tanang pajir jola som side ni ilitum ke brang porompara oi puthe oi pithe oi sumthe oi swai the oi men the oi mun the bhai lo jiteng ni aji karbi tum long sang mukrang amen oi putho amen pira sengja amen kangbu penang andulo stan ni tum non kit hab dun thu mane rang mukrang hang mukrang ko bang kangbo ar chiding pitlo sanon ni li kardom pen long thulo pira sengja ora sengja overinja o cherinja overing det o chering det la anta kangbo song sigedelo itu sinon la hai pen itu pangrum bom ampen pindeng sumpot pinso risumar prote pohokelok nangji sarmar protang te pohoke er nangji la sonta ni itu non apen sarpimar prote pe phudum do wek nangji achora ma wan kok ave pulotang te kurusara tunga han rulong le thai long le jola hai sinili tung che than mon bom no phan bhakti dong mane uti utom mesen abang pi ba mesen akardom phansi uti utom la ke song krisalam lasi arnang malam ta padunang karbi mithang alam ta pedonang ingraji alam ta non dake suli ke lason pumasi karbi bhakti dom trust pusi lahen la song christman laki ni li phansi ni la kai tanang ki pupu kai ta hedi putri bhakti dom pupu jo arnam tum he banglo te raso putri bhakti dom pamasi bhakti dom si inut kardoma bang pi inut abamon pi pulo jo son ke karbi alam pen ke pa inut abamon pi ke mesen la pen kang thirjir ke klempon ke aphan kar japon la son si uti utom mane mesen abang pi si bhakti dom ke na ligi chingki kala sangkris alam pen ma karbi alam songkris alam pen penang aning che pola sinili ako karbi alam pen koson lo karbi phan karbi to songkris thekhe apo si koson lo ke than thuji lun lam pen ta songkris alun lok ni di aplang kilun man non ke karbi alun alam pen sakunili ke la thu side hala ada prang pen arnikang sampuni tumpia yang tong keset hadak release lo asuhuta sob song kris alun ai se amasini li karbi alun pen se release la karbi alun pen people te karbi tum chini ne dai jike amasi karbi alun men se kuneli ke wan thula kardi kardom ta sob arlengalam nodi sob arlengalam ar nam ni tum ke arji amu mang anang chipiun e karbi along asaba phong ki bikang ke labong kropen lo kusini di panang kupot asopo sini tum ningkana sek along hem pukar chu kuchibi nasi karbi tum ningkan kimi ke thang thang achik lo hen lo nasi ni tarik phor ni ke lang chingdu dam no ningni ning od ningkana sek ningkan ajang along ningni ning od do kaso ningni ning od chepakak dam et apile nang tum hem punang charchu no kusini di tum ke la chingdu chingthi dam lo pasarik thang thang tarik phor ni bangke chingdu chingthi dam pen wang po ko kasar po la pen wang dat te ni tum pini ni ke hempu ke charcho long ni tum kaduk kawe ke choklem ke chodam amu ku pipi makenang ji chili ar e ben chenglok ni tum tangkang maha la pu chirung cherek cibirtia poisa ni tum pu sitami cheron ponpo minua ayapa sok sang sitami rasom sia chili ar e ni tum cheron ponpo son sini tum eklem ben karbi phan lok ajat akrong punon karbi methang alam pindeng sumpot lasi alun alam pen tani tumke karbi alun alam pen lok si ke klem si theke theko he chini e sitame mani ke thek masap so mani ke chini majar so son ang kerap dun boma masipini an karbi bhakti trust ku plang det lo ene na ke klang ni chayan fight na ke studio feel long mar lo silo tum hadak mai bi pon lo hala soar ni pen masi 14 September pu pen si year pon lo si karbi bhakti trust ko amen kir ke thone sor sar inti ente hala pini thang thang ni phai sir kep
Porphai Hiriapor Karbi Anglong District Congress Committee asai hemlong ke ongdong arat chetongsi Congress aphan ke kroi aradatung hitiana dongpon putpen DC office athengnoan armu kachejeng padopon alang litum ke hangpon lake Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma aron repin pen longle kacherai mate longle chopang limdo lasi alang liphan aron ateng pen ingsai nang jipusi hang tarampon Himanta Biswa Sharma go back tuliram ronghang kam nai puslogan hang tarampon si towar par on plublo jongdun me lasorat kachesong mate rally along Karbi Anglong District Congress Amaipu Khorsing Ingti Ratan Ingti Vidya Singh Rongpi Asok Teron Lapen Mongwe Rongpi Tum Chetongdun si laso kachesong mate armu chejeng along RDP dun Lapen Assam CM Longle Chopang Lima Puthak Kang Sai Serak Jephan Karbi Anglong DC Arideng Pinpura lo Pajodam Lapen Puthot Congress asai hem an chirui thusi pini armu chejeng asai ingsam jinpen pajutpon News Desk Report TK News মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসমত যিমান জিলা আছে সকলোবিলাক জিলাত জিলা কংগ্ৰেছৰ যোগেদি জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ দিছে আৰু এই জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি যাতে অসমৰ গভৰ্ণৰৰ ওচৰত এই স্মাৰক পত্ৰ যায় আৰু জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী যাতে হয় আৰু দোষী যাতে উচিত শাস্তি পায় তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত আজি এনেধৰণে প্ৰচেছন লৈ জিলা উপায়ুক্তক আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Building asai hemalong akimi Mines and Mineral Office kimi Kangpupan labangsa Kangpupan along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Doliram Nokhang Lapen HAD Minister Jugen Mohan Natum Arideng Pensi Ingpupan lo News Desk Report TK News আমি ইয়াত এটা নতুন মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ ছেটআপ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি ফিটা কাটি উন্মোচন কৰিছোঁ আমাৰ CM উলিয়াম ডাঙৰীয়া আছে ইয়াতে আৰু লগতে আমাৰ EMসকল আদায়সকল আছে আমাৰ DGMও আছে ভৰ্তিত ডাইৰেক্টৰ অফ জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিং ইয়াতে 4জন ষ্টাফ আমি দিছোঁ সদ্যহতে যিবিলাক কাম কাজ গুৱাহাটীত কৰিবলগীয়া হৈছিল এই খনিজ সম্পদ সম্পৰ্কীয় এইবিলাক এতিয়া ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে আমাৰ লক্ষ্য আছে যে ইয়াতে থকা কাৰ্বি আংলং জিলাতে থকা বা অসমৰ বিভিন্ন থকা এই খনিজ সম্পদবিলাক আমি সঠিকভাৱে উদ্ঘাটন কৰি চাৰ্ভে কৰি ইয়াক সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াক যদি ভাল ধৰণে সৎ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিশ্চয় ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব আৰু ইয়াতে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টকে আদি কৰি অসমৰ বহু ৰেভিনিউ আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও ন্যায় লিগেলি কামখিনি কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেম আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশত আমি বিভাগটোক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে 6খন জিলাত 6টা অফিচ খুলিছোঁ আমি কাছাৰত খুলিছোঁ আমি তিনিচুকীয়া যোৰহাট শিৱসাগৰ লগতে ডিমা হাছাওতো এটা আমি খুলিলোঁ আৰু আজি আমি এইটো 6 নম্বৰ অফিচ কাৰ্বি আংলং জিলাত মই ভাবোঁ এই অফিচটোৱে এই জনসাধাৰণক সেৱা কৰাত যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিব আৰু এই খনিজ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আমাৰ আছে ভূগৰ্ভ তেল খনিজ কয়লকে আদি কৰি মিনাৰেলছ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেনেধৰণে লিগেলাইজ কৰা হ'ব কেনেধৰণে ইয়াত আমি আৰু অধিক আমি খনন উৎপাদন কৰি আমি কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম এই বিষয়বিলাক এই অফিচৰ পৰাই আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম আমি ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দিছোঁ আমি চালন দিম ভাল ধৰণে যাতে কোনো ধৰণে ইয়াতে ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে পুলিচ মিলিটাৰী বা অন্যান্য ধৰণৰ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যিসকলে ইয়াৰ লগত জড়িত হতাই ন্যায়িকে কামখিনি কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি এই বিভাগটোক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ পৰাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ খুলিছোঁ এইবাৰ চাৰ্ভে চলি আছে ধুনীয়াকৈ চাৰ্ভে চলি আছে SOP এখন বহুত সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু SOPখন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী টেবুলত আছে আৰু তেখেতে অলপ বিবেচনা কৰি খুব সোনকালে SOPখন এতিয়া আমাৰ তেওঁ এপ্ৰুভ কৰিব মই ভাবোঁ খুব সোনকালে এইটো হ'ব আপোনালোকে ভাল এখন SOP হ'ব আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হওক বা হিলছ এৰিয়াৰ বা এই কাউন্সিলবিলাকে কি শ্বেয়াৰ পাব আমাৰ ষ্টেটে কি পাব এইবিলাক কথাত এটা সুন্দৰকৈ মিটিং হৈ গৈছে আমাৰ এখন ইয়াতে গতিকে তেনেধৰণেই হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব বেছি আগ্ৰহ কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি আপোনালোকে এই কথা ঘোষণা কৰিব ভাল পাইছোঁ যে আমি খনিজ সম্পদৰ ওপৰত থকা
আটাইখিনি আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ এটা আৰ্থিকভাৱে অধিক সচ্ছল হ'ব, অধিক তেওঁলোকে খবৰ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিশলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে কয়লাযানটো আপোনালোকৰ ভাল খবৰ যে এতিয়া AMDC-য়ে এইটো কালি 81